Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, turabashimiye kwa mukomeje kubana natwe muraba agaciro. Nge nitwa Ruben Masengesho, mbazaniye amakuru agezweho muri iki gitondo. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Ngoma bariye inka irwaye ubuganga, umwe arapfa 9 bakajyanwa kwa muganga igitaraganya. Mu karere ka Ruhango umusore w'imyaka 17 birakekwa ko yaba yiyahuye. Mu karere ka Muhanga hafashwe icyemezo ku rubanza rw'abagabo babazwa aho bakuye imitungo, naho mu karere ka Nyanza umucamanza yikuye mu rubanza. Tuzakubwira kandi urubanza rwa Ingabire Victoire ruzasubukurwa muri Nzeri 2026. Hanze y'u Rwanda tuzakubwira ko Afurika y'Epfo yemeye ko icyo ipfa n'u Rwanda kiruta icyo bipfana, ica amarenga yo gukemura ibya viza. Mahanga ya kure tuzakubwira ko Trump yatangaje ko nta cyamubuza kongera kurasa kuri Iran igihe yaba yitwaye nabi. Izo nizo ngingo nkuru tugiye kongera amakuru yacu, tubahaye ikaze, reka mu kanya gato tuze tuyarambura. Ni munyemerere tuyatangiriye mu karere ka Ngoma, tubwire ko bariye inka irwaye ubuganga, umwe arapfa 9 bajyanwa kwa muganga igitaraganya. Abaturage 10 bo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo bajyanwe kwa muganga, umwe ahita yitaba Imana nyuma yo gutaburura inka yari yishwe n'indwara y'ubuganga bakayirya ikabamerera nabi. Ibi byabereye mu mudugudu w'Amabumba mu kagari ka Kinyonzo mu murenge wa Kazo w'akarere ka Ngoma. Iki kibazo cyatangiye tariki ya 8 Kamena ubwo inka yipfushaga bikekwa ko irwaye indwara y'ubuganga ndetse ihita inatabwa. Muri iryo joro abaturage 25 bahise bajya kuyitaburura barayirya. Bamwe kuva ku itariki ya 14 bahita bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi batangira kujyanwa kwa muganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo Kanzayire Konsole yabwiye igihe ko hari icyorezo cyateye cy'ubuganga muri uyu murenge, aho kimaze kwica inka 19. Abaturage bajyanywe kwa muganga bakaba barariye ku nka yari yatabwe. Gitifu Kanzayire yakomeje avuga ko abantu 10 aribo bagaragaje ibimenyetso ku buryo bugaragara. Ubuyobozi burabafata babajyana kwa muganga, aho abagera kuri 6 bajyanywe ku bitaro bya Kibungo, umwe ahita yitaba Imana, ni mu gihe abandi 4 bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kazo. Kanzayire yasabye abaturage kwigengesera bakirinda kurya ibyo babonye kuko bishobora kubagiraho ingaruka zirimo n'urupfu. Anabasaba gutangira amakuru ku gihe kugira ngo hakumirwe ibibazo bitaraba. Reka dukomeze mu karere ka Ruhango tubabwire ko umusore w'imyaka 17 bikekwa ko yaba yiyahuye. Mu karere ka Ruhango umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko birakekwa ko yapfuye yiyahuye akoresheje imiti. Abayobozi bukavuga ko nta raporo y'amakimbirane uyu musore yaba yarafitanye n'uwo ari we wese. Urupfu rwa Manirahari Elias rwabereye mu mudugudu wa Ruhuha, akagari ka Kinazi, umurenge wa Kinazi, akarere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi Gasasira François Regis yabwiye umuseke ko bamenye amakuru ko umusore witwa Manirahari Elias yasanzwe yapfuye, bagakeka ko yaba yiyahuje imiti yica. Gitifu Gasasira avuga ko batabashije kumenya impamvu yatumye Manirahari Elias yaba yemeye kwivutsa ubuzima kuko akiri muto, kandi ko nta raporo bari bafite yuko afitanye amakimbirane n'ababyeyi be. Gasasira avuga ko abashinzwe iperereza aribo bazagaragaza niba hari ikibazo nyakwigendera yari afitanye n'ababyeyi be. Yasabye ababyeyi kuganiriza abana kugira ngo bamenye ikibazo bafite bityo babashe kugikemura. Umurambo wa Manirahari Elias wajyanywe ku bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. Gasasira akanavuga ko iperereza ku rupfu rw'uyu musore rikomeje. Dukomereze mu karere ka Muhanga tubabwire ko hafashwe icyemezo ku rubanza rw'abagabo babazwa aho bakuye imitungo. Mu karere ka Muhanga urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwagize abera abagabo 4 ubushinjacyaha bureka icyaha cyo kudasobanura aho bakuye imitungo. Isomwa ry'urubanza ryabaye ku wa 5 tariki ya 17 z'ukwa gatandatu 2026. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidafite ishingiro. Rwemeje ko Ngendahimana Patrick, Kayitare Joseph, Nshimiyimana Joseph na Dushimimana Christophe badahamwa n'icyaha
baregwa cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Mu iburanisha ry'ubushize ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha aba bagabo bashinjwa ari ukudasobanurira urwego rw'umuvunyi inkomoko y'umutungo bafite. Banavuga ko imitungo aba bagabo bafite ntaho ihuriye n'akazi bakora, bityo kuba badasobanura inkomoko y'iyo mitungo bafite byatumye imitungo igizwe n'imodoka, ibibanza, inzu bafite mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Kamonyi ifatirwa kugeza ubwo basobanuriye umuvunyi aho bayikomora. Ngendahimana Patrick nabo bareganwa babwiye urukiko ko imyaka bamaze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'imyanya bagiye bahabwa bibemerera kugira iyo mitungo. Bamwe muri aba bagabo basobanura ko bafite abagore bafite akazi keza ku buryo ntawe byatungura kuba bafite iyi mitungo, bagasaba urukiko ko utaha ikirego cy'ubushinjacyaha ishingiro, ahubwo ko bakwiye kugirwa bere bagasubizwa imitungo yabo imaze igihe ifatiriwe, kuko bafite uburenganzira bwo kuyigurisha cyangwa kuyitangaho ingwate muri banki. Mu iburanisha ry'ubushize kandi abaregwa iki cyaha babwiye urukiko ko icyaha baregwa bakisobanuyeho, urukiko rufata icyemezo cyo gushyingura dosiye. Isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa n'abunganira amategeko badahari, usibye abo mu miryango yabo, abagore ndetse n'inshuti zabo. Dukomereze mu karere ka Nyanza tubwire ko umucamanza yikuye mu rubanza. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza yikuye mu rubanza wahoze ari umucungamutungo cyangwa se kontabure wo muri koperative yitwa Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative, isanzwe icunga umutekano mu isoko ry'akarere ka Nyanza, mu bigo by'amashuri n'ahandi muri kariya karere. Karere ka Nyanza hamaze iminsi nkubiri yo gufata bamwe mu bari abayobozi ba koperative icunga umutekano yitwa Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative, isanzwe icunga umutekano mu isoko ry'akarere ka Nyanza, mu bigo by'amashuri n'ahandi. Bwa mbere inzego zibifitiye ububasha zabanje gufunga wari ushinzwe kwishyuza muri iriya koperative witwa Eugenie, aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, urukiko rumurekura by'agateganyo. Hadashize iminsi kandi inzego zibishinzwe zahise zita muri yombi perezida w'iriya koperative Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative, ariwe Pascal ushinzwe gucunga abakozi, ariwe Kayumba n'uwari ushinzwe abakozi ariwe Vicente. Bombi bajya imbere y'urukiko baburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bafungwa iminsi 30 y'agateganyo, ubu bakaba bafungiye mu igororero rya Huye. Inzego zibishinzwe kandi zongeye gufunga wigeze kuba perezida wa Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative ariwe Elliot n'abandi bari bagize komite muri iriya koperative, aribo Pasiteri Domiyane Primitive Twagirayezu. Gusa bose uko bakabaye bo barafunguwe, hakaba hari amakuru avuga yuko amafaranga baregwaga bayishyuye bakabona gufungurwa. Kuri ubu ugezweho n'uwari umucungamutungo cyangwa se kontabure muri koperative icungwa umutekano nyine ya Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative, ariwe Obedi Sibomana. Amakuru yizewe rero umuseke ufite nuko yafatiwe mu karere ka Muhanga. Uriya mucungamutungo yahise ajyanwa gufungirwa mu karere ka Huye, yazanwe i Nyanza mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Obedi akigera imbere y'umucamanza, umucamanza yahise abaza ubushinjacyaha niba uregwa hari aho ahuriye n'ababanje gufungwa bakanaburana mbere, maze ubushinjacyaha buvuga ko icyaha bumurega hari umufatanyacyaha n'abandi. Umucamanza yagize ati iyi nteko y'abacamanza hari urundi rubanza rwenda gusa n'uru yaburanishije, bityo reka tubwire perezida ahindura inteko iburanisha. Umucamanza yasohotse hashize umwanya, aragaruka avuga ko hashingiwe ko hari urundi rubanza yaburanishije akarufataho icyemezo asanga akwiye kwikura muri uru rubanza rukazahabwa indi nteko y'abacamanza kandi bikurikije amategeko. Umucamanza yahaye ijambo ababuranyi bose ngo bagire icyo babivugaho, maze bose bavuga ko nta kindi bongeraho. Umucamanza avuga ko uru rubanza ruzaburanishwa n'ubundi muri uku kwezi kwa Kamena 2026. Reka tubabwire n'inkuru ivuga yuko urubanza rwa Ingabire Victoire ruzaburanishwa muri Nzeri 2026.
urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko iburanishwa ry'urubanza ruregwamo Ingabire Victoire Umuhoza ruzaburanishwa cyangwa se ruzasubukurwa muri Nzeri 2026. N'icyemezo cyatangarijwe mu iburanishwa ry'ibanze ryabereye muri urwo rukiko. Victoire yari yaragaragaje ko hari ibyo abona byatuma urubanza rutagenda neza bikwiye kubanza guhabwa umurongo. Mu byo Ingabire Victoire yari yaragaragaje harimo kuba atabasha kuvugana n'umuryango we uretse umugabo we, kandi ngo abagize umuryango ari bo bakabaye bamworohereza mu gukemura bimwe mu bibazo birebana no kwishyura abanyamategeko be. Ingabire yari yabwiye urukiko ko atiteguye kuburana kubera ko atameze neza, haba mu mbaraga z'umubiri, z'amarangamutima no mu myizerere, kubera ibibazo yagiye ahura nabyo bituma atitegura neza urubanza. Yanavuze ko akeneye kubanza guhura na bagenzi be bareganwa kugira ngo abone uko ategura neza dosiye, kuko atazi ibyabereye mu mahugurwa kandi mu byo aregwa harimo ibifitanye isano. Mu iburanisha ry'ibanze ryabereye mu muhezo, uruhande rwa Ingabire rwongeye kugaragaza ko kuba rutari rwiteguye kuburana urubanza kuko rutarabasha kwitegura. Ibyo byanatumye Ingabire Victoire adategura imyanzuro yo kwitegura ku byaha 7 ubushinjacyaha umukurikiranyeho. Ingabire Victoire wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi aregwa ibyaha 7 hari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, guteza imvururu cyangwa imidugararo, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Dukomereze hanze. U Rwanda tubwiye ko Afurika y'Epfo yemeye ko icyo ipfa n'u Rwanda kiruta icyo bipfana, ica amarenga yo gukemura ibya viza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola yagaragaje ko u Rwanda na Afurika y'Epfo bifitanye amateka akomeye ndetse n'imirunga ibihuza, nubwo rimwe na rimwe hashobora kubaho kutumvikana. Minisitiri Lamola yabigarutseho kuri uyu wa 17 Kamena 2026 ubwo yakiraga i Pretoria mugenzi we w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire mu biganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Minisitiri Lamola yavuze ko nubwo hashobora kubaho kutavuga rumwe cyangwa kutabona ibintu kimwe, buri gihe hahora hari ubucuti hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Yakomeje agaragaza ko ibihugu byombi bisangiye amateka ashaririye ashingiye kuri apartheid muri Afurika y'Epfo ndetse na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi nama ije mu gihe hamaze igihe hari agatotsi mu mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. U Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kuruhungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibibazo mu myaka ya vuba hiyongereyeho ikijyanye n'uruhare rw'ingabo za Afurika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu ririmo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi, aho zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu ririmo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi rihanganye n'umutwe wa AFC M23. U Rwanda rwagiye ruburira kenshi Afurika y'Epfo ku kwinjira muri iyi ntambara yari irimo n'imigambi yo kuruhungabanyiriza umutekano yagiye ku karubanda bw'umujyi wa Goma wafatwaga na AFC M23 igasanga harunze intwaro zikomeye zari kwifashishwa muri uwo mugambi. Minisitiri Lamola yagaragaje ko igihugu cye kiteguye kuzahura umubano w'u Rwanda cyane ko hari umusingi washyizweho watuma bishoboka. Amakuru yacu ni munyemerere tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Trump yatangaje ko nta cyamubuza kongera kurasa kuri Iran mu gihe yaba yitwaye nabi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko amasezerano Amerika yemeranyije na Iran azashyirwaho umukono ku wa 19 Kamena 2026 ataraya burundu, ku buryo ntatemera biyakubiyemo cyangwa Tehran kitwara nabi atazatekereza kabiri ko gusubukura ibitero karundura kuri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Yabigarutseho ku wa 17 Kamena 2026 ubwo yari ari mu nama ya G7 maze iminsi ibera mu Bufaransa.
Kuwa 14 Kamena 2023 Amerika na Iran byemeranyije ku masezerano y'ibanze yo guhagarika intambara. Aya masezerano azasinyirwa mu Busuwisi kuwa gatanu, azamara iminsi 60 aho impande zombi zizaba ziga ku byo zemera kugira ngo hagerwe ku masezerano ya burundu. N'amasezerano arimo ingingo zitandukanye zirimo gusaba Iran kuzibukira intwaro kirimbuzi, gusana ibyangijwe na Iran, kuriraho Iran ibihano, gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Icyakora Trump yavuze ko kugeza ubu kigezweho ari ubwumvikane, ko atagize ibyo yishimira ibintu byahindura isura. Ni naha dusoreje amakuru yagezweho yo muri kino gitondo. Tubashimira kuba mukomeza kubana natwe mu biganiro dutambutsa hano. Muraba agaciro. Nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.